Tera diane Kisumu. Hayaye na matera diane Kisumu. Kakwacha ler kakwacha. Kitera diane kakwacha. Digino ler kakwacha. Kitera diane kakwacha. Tonindo mit kakwacha. Kitera diane kakwacha. To mera ne okadona wer mang'eny. Okadona wer mang'eny mera. Right inside Kisumu city. Makuri lungo ni headquarter mar Nyanza mera. Makuri korga la rail no mera ne ane headquarter. In fact kachigni gi state house. Ibiro kisedonjo Kisumu ikaw kumidhi iluongo ni Gor Mahia Road. Gor Mahia Street. Just opposite to Victoria Ngoa. Hotel. The Victoria Hotel. Iwinjo. Opposite duka la kukopa. Mera makoro kinyalal. Hakuni ni Kisumu ka koro jiteoseram. Wasungero mchimu wanaka. Jo China don kai magichieme. To Japanese nyakuri agolo kanye ko Japan. Nyakoni mami imported from Japan. Hakuni ni Kakwacha ka endi services mwechiwo. Kone gege nyalo panariam. Uambie. Kuna accommodation. Ukija Kisumu accommodation Kakwacha. Kuna food and restaurant. Omera food and restaurant Kakwacha. Kuna safe parking. Security. Unajua pale pa kulala hujasema kwa tuko na single na double. Tuko na single na double. Tuko na single na double. Double iko na beds 2. Double iko na beds 2. Single iko na beds chiel maduong. Na zote kuna wifi. Omera wifi, free wifi. So ukija hapo una browse utekula. Hakuna hotspot, wifi. Omera wachopuruka kwa chomera kulni ati kama kuli machiemo bed. Kama manyiri beche. Kama makomlere. Ingama donjo Kisumu tidwa kumakar mor maber. Ini manyango mera. Ayaye ngama tera diane Kisumu. Kisumu ber Kisumu. Kitera diane Kakwacha. Mundo me Kakwacha. Kitera diane Kakwacha. Nenindo me. Omera waromuru bwana anadie room. Na adie room. Ne during this festive season iwinjo iluongo ni December kiki ninde ot ineno kaka mit wan wasechako koro mati mobiro mana kawo itere room iluongo ni Kakwacha wachopuru Kisumu. Welcome Kisumu, welcome Kakwacha. Bwana wadhi room ne watu room bwana watu room